Voine John ni somni kumsang ni somni pali ningani ani a in zawa in chibaile vekole cricket khelna boral first veteran cricket tournament nimina khela lalbiak Zuala kumsomli paria chu inning break line a boral zalen thu don danin nimin jing dar kwa tangkhan hunthar veteran le sakor pului riders te ramlhun sports complex sa aning khela inning solaya aning khela thilpui moten soi ho lain lalbiak Zuala bi zeta hunthar veteran ta na khel hi achau thuda rangtakine larem hospital panpui ni in damdoi na hiana boral zui ngalani arwangi ni zana lumen ni in voina William aniang Assam Rifles how to te suspend turin ngen Bathuam pui join NGO chuan an VCP musit tak le diklo takaman tumtu parwa Assam Rifles Major Harsim Rap Singh chu suspend turin thunei to te an ngen thu chu an siama an tarlan danin juni som pasari kumsang ni somni pali tlaidarli khan parwa AR Major Harsim Rap Singh le ahote chuan Bangladesh refugee chungchanga siwan lal thanga Bathuam pui VC mu in thatakena lodong songa Meini som pakwa kumsang ni somni palia refugee lolu tharte video cover chungchanga VCP chungenin ange nangin video cover po siamani AR te hianan ti turanti zonua ho venghal mai turanga yan ni lain video cover chu ti thale turin VCP angen le a hei VCP chuan du lovin tongka moi lo le musit taka tong khuma mantumin a phone te pon lak saka VCP hian theitop chwa ve in phone a chu sak vele bok he thil thleng chungchanga hian Bathuam pui join NGO chuan emergency meeting ko ngalin hetiang hian resolution an siam pakhatna Posilal wan thanga Bathuam pui VCP musit tak le diglo takaman tumtu AR te kandem tak zita he thil thenga mo porto Major Harsim Rap Singh hi thunei to tenarang theng bera suspend turin kan ngen pani na he thil theng hi VCP musit na mai nilovin Bathuam pui khwa musit na join NGO chuan angaya kan Unau Bangladesh refugee te hi theitop chwain alo boy pui to thina tun thlengin theitop chwa mek bok tunua hetiang thili thleng tolo se Bathuam pui join NGO chuan adone Bathuam pui join NGO thu chwa siama hian MHCP Young Lai Association YML Lai Women Association IO ten ming anziak ani MNF Council of Minister meeting dan siam wangin school upgradation ati mai theilo Dr. Vanal Thana School Education Minister Dr. Vanal Thana chuan sarkar ma science school zathum somli lai upgradation a local puito chu dan siam masaka thilfil tok lo wangin Council of Minister meeting thutlok na masazok chiatin en thatle turina tieni atia school chen kha chuan upgrade the ani don lo tho soibok ZPM party sarkar na achan tantira tangkhan he thili ngai venzui ngal ni in school zathum somli te din mun choi sana turpo kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni panga state annual budget apo da ngalani atia school za somriate provincialization po DPNAR lama thon ngalani amai ro chu upgradation hi kalpui tak don chuan school education department le Mizoram sarkar in dan eken rules ane isate man theilo khopa sarkar masa Council of Minister meeting in alo siam wangin ngai to thattur chop chwale angai phani ate School Education Minister chuan rules siam ngai le notification siam ngai te boy puinghal charchar ni in rules thar pani chu DPNAR le legal department phalna kan lavek to a rules omsa tanga ngai na thiamna kan pek dan tur chin ngai to me kani school upgrade phu tak te chu upgradation kalpui chhun zomani don line danina phu tanga building po nei lo result nei chilu tuktele no pang nei tlem lu tukna te chu upgrade the ani don lawa school zirtir to le ain kol tu te chu tang le zwa sau turin ngen an ni ati Dr. Vanal Thana chuan in thandona no saruma thil ti ni wangin heng har sat na thi kan tok ta ni ti hi min hria thiam pui turin zora mi puite kan ngen tak me wani zirtir tu chung kwale khotlang thanem tak an shil hal nge yang ti po kan ringa hetiang ang thutlok na siam hi thil olai lo takani ti min hriat saktura kangen rualin antan kan beizela min hriat sakturin kangen le a tuna hi chuan film takin dan kan ne sa en chunga upgrade phu school ten du sak an lo theinan malak ani chawang atibok
MNF le Congress Khan thil thatura sarkar ma sa thil ti an chunzom Dr. Arlal Thangliana MDC by election longtlai L4 Chan Maria nei turatan Nimin ni som pakwa kumsang ni somni pali Khan MNF Senior Vice President Dr. Arlal Thangliana chuan longtlai MJA Press Club press conference anaya MNF le Congress chuan ramtana thil thani chuan natho anin chunzom sakmei thin ni ina soi Dr. Arlal Thangliana chuan MNF le Congress hi chu party ru rel lian le ngetan ni a kumsom thumlai politics khela MLA kaloni ve to nuwa MNF le Congress Khan ramtan thil thania anchia chu thatakin an chunzom sakmei thina sarkar ma sa thil ti soichia chiam chiam an ching ve ngai lo ZPM kaldane ro hi chu ahun lari loma sesha thiam har khop mai sarkar ma sa thil ti an soisel na salhia sarkar thari chu pol sang sang paruk vel kal khom mi ze nang lo tak tak an ni a chief minister le an MLA chen khate hi voi khatma laningai lo te an nia manifesto of visionary du thu samram an soya anhan sarkara antum angalo ni silo ati India ram inopna dana hian village council he din mun poimo takania mirin tlak thlang chuak turin kangen chewa borak thatak noya mi thatak thlang chuakula tunlaya chuan sarkara VC ten poimo talhia sarkar khalngil turin ruling chau ni lo opposition in an polti hi thatve na china omani atibok Mizoram police in thucho an siam Mizoram police chuan July ni khat kumsang ni somni paliatanga criminal law tharman tur chungchanga nimin ni sompakwa tharuk kumsang ni somni pali ni laini khan thuchwa an siam police thuchwa miswale dan bo chiate shemna dan thar major criminal law Bharatiya Naya Sanhita BNS Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS le Bharatiya Suksya Adinayam BSA chu July ni khat kumsang ni somni pali tanghian India ram puma mantran anidon BNS hian Indian Penal Code Sangkazriat somruk athakanga BNSS hian Court of Criminal Procedure Sangkazakwa somsari pathum athakanga BSA hian Indian Evidence Act 1872 athakang BNS hian section zathum somnga pariat anenga IPC in section zanga som pakhat ane ni danbo chia theina chin somni belni in lungin tan theina hi somthum pathuma ti pun anibok Vantlang na tho community service in shem theina tur dan bo chiat na chiruk da belani a in shem nge ngai na chi somni pathum da belani bok BNSS noya hian police in mi an kol the chung hian dan bo chiata zirin ni som panga tangin ni som kwa ti punani a BNSS hian section zanga somthum pakhat nei bok CRPC a section zali somriat pali ani tuang tak le har satna lian tham omlawa heng dan pathum te hi manani theina tan Mizoram police chuan theito pachwani heng criminal law thar te hi district le unit sanga police ten an shia thiam le an bel theina turin theito bin malak ania training beds PHQ chuan BRP ND Government Mizoram Law College Mizoram Forensic Science Laboratory tepo hemi konga hian atho pui bokani police mi le sa judicial mi te le sarkar official te pualin hemi thila hian Mizoram University nen MOU zia ania ataka malak chho me kani bok nanthar man chungchanga malak na tan hian Mizoram Police noya committee poimo panga legal issue technology upgradation training digital investigation le financial implication te dinani a heng committee te han thil tu le mamo sang sang te zir chiangin heng dan thari hlotling taka manani theina tan ni somni thathum kumsang ni somni pali khan sarkarin cheng vaibel chi som pathum point pali man na tur an the lut to ane NCRB changa technical team local 10 offline CCTNS system a heng dan tharman na tur pet shi lotling takin anon test to a knowledge partner tinena training popek ni in police station tina mangal thei turin intir chwa ve kani to bok SPI zol champhai lunglei longtlai le sai twal te chu dan bo chiat na lian thama uluk taka crime scene videography po ti chan turin thupek an ni bok mi pui nol pui le police mi le sangi ti tan po inzirna turin heng criminal law thara changa apoi mo zual lor komin video siamania lekhabu le thuziak po siamni in mun sang sanga thondarani tin case ayo te man tur form Delhi police in an siam te police organization dangin FAQ an siam te po Mizoram mila siam danglam ni in unit tina thondar ani bok
Mizoram Police chuan mobile forensic van pali leito in heng district headquarters Aizol lunglei champhai le kolisi pa te hian da to a Mizoram Forensic Science Laboratory chuan tuna hian mobile forensic van som dang lei turin ma alale meka relote a thengle mai turanga yani heng forensic vehicle te hi athiamin an en kolangai wangin hetiang lama thiamna nei train forensic person lirthei pakhat atan mi pali zel athar turin sarkara dilna theluni a hemi ba ka hian district mobile forensic unit panga Aizol lunglei champhai kolosip le longtlai tan din turin rotna thlen ani to bok district in SP 10 biak in zirna in le tlomngai polte hena nanthar manchung changa in zirtirna Mizoram hun sangshanga an nei bok ani MNF in zona atlak ral tlan thonlet poi anti MNF chuan Bangladesh a zona atlak ten boina na satak an to wanga Mizoram ral tlana ron lut no naw zani chuang Mizoram anon lu to nuwa BSF in an thonlet le hi poi antia heng no naw te hi Bangladesh a an khuwa letle ngam to lovin ram noya khochikara an tangkhang meka anjinga hian no pangle kumu pa po thanhem tak an tela poi anti ni hetianga kan Unau ten har satna na satakan to laya Mizoram sarkar angoi tla chu MNF chuan poi antia an nun na ta na sahim na zonga ron lu tum zo na thlak te hi ngai to sham turin sarkar an nge na zo na thlak ram sang sanga thendara omte tan in pui ani chunjom theinan sarkar hian ngai to na mangse andu MNF sarkar lai khan Bangladesh zo na thlak har satna tok te hian Mizoram anon pana BSF in lodangin har satna na satak an no siama khati lai chief minister Puzoram thanga khan kanunau te dan kanrem tilaw nangni point in Bengali pui Bangladesh atanga India ron lu turin dang big lo ti in trana khoa Mizorama thanhem tak anon ral tlana chomdol na po thanhem tak pek anni tun sarkara kan Unau ten har satnan han toka sarkar ngoi tla thisia thiam har kan tilhe ni anti zona thak te tuam loma kwa khom tun ni thengang lo ni puin aling dar tu ni lo sham turin ZPM sarkar hi MNF chuan ngen bok ani Aizol khopui enkol nan veibel chi som thum chuang tangkai takin kan mang AMC mayor Nimin Khan Lalrin enga sailo AMC Ward number 19 MNF campaign committee chairman Swan AMC by election ne inatur Ward number 19 huam chung sai khamakon le lim ente tlo AMC mayor Lalrin enga chuan tunaya rampuma ZPM sarkar an tlaniam zela midika piang in ZPM antril sanzela thlanga chungleka kan sarkar ron me kalphunga hian thilmak tak tak kan muzela mipuite kan beidong tranhle ni ati purine nga sailo chuan Aizol khopui enkol nan cheng veibel che somthum chuang tangkai takin kan manga Aizol khopui local council somriat panga hena tangkai takin kan sema local council ten na thatakin an thokani ti hi mipuite kan shiatir duni ati MNF official candidate Dr. Lalrin Zuali Hrasel kan thlangtlingani chuan na setaka kan tangkai puidon baka mel thumle sai khama kon tui har satna tui zem lian tak kan siam dona tibok AMC mayor chuan MNF AMC chuan ward number 19 huam chunga ran bul dan jang khaizok kan ngai to don bok ati MNF official candidate Dr. Lalrin Zuali Hrasel mi thatak mai kan nei he kanwa nei emema atlin ngei po ka be seiti in Ward me poite so an candidate thlang turin angen ani pularin enga sailo AMC Ward number 19 campaign committee chairman hian Nimin Vek Khan Limen Relief Camp tlo bokin MNF thalai shwai tu ten an troi omani foreign cigarette thanhem tak antiral Legal Metrology Department samphai kal tangani kumchunga ramdanga tanga dan lawa cigarette laklu anmante chu Nimin ni som pakwa tharuk kumsang ni somni pali chomhadar som pakhat khan controller of legal metrology thupekle district magistrate hriat puina in Mizoram legal metrology enforcement rules 2010 noya rules number 19 sub rule number 4 and 6 lo chanin legal metrology office tual champhai veng sanga ti chiatani Foreign cigarette anti chiat he pek sing thum sang kwa brand rang rang pasari twal chung re ta chota chengnoi somni man huani Assistant Controller Legal Metrology champhai soidanin Legal Metrology Package Commodities Rules 2011 Rules number 6 le The Legal Metrology Act 2009 Section number 18 in
thunei na pek angin dan bo chia alak lu le zor chwa foreign cigarette man chinan ni a dan lawa cigarette lak lu wangin cheng vai bel che sing khat chuang cigarette atanga chia mu tura kiam pha ani dan lawa lak lu cigarette ten chia an choi lawa declaration mumal po an nei lo central excise duty le GST choi lo an ni ba ka dan noya zor chwa thin cigarette chal na chena anghong wangin man chin an ni Lok Sabha MP in kom Lok Sabha MP Puri Chat Vanal Mangaya Chuan Nimini Sompakwa Tharukum Sangni Somni Pali Chun Khan Anche Neina Foundation for Drugs Free Mizoram Shwai Tute Akom Puri Chat Vanal Mangaya Chuan Tle Rolte Ruihlaw Laka An Film Theina An Be Na Su Alo Ral Khatchiat To Thole Pol Malak Na Chuanamati Thu Foundation for Drugs Free Mizoram Shwai Tute Ashil Mizoram Ruihlaw Wanga Totna Chona Sathu Soin Lok Sabha MP Chuan Kayrol te zinga rongbol na inkalpui hian raduam tak ala chwa don ni ti in pol shwai tu te an kalzel na tan du sakna hlan Central team an local don nimini sompakwa tharukum sangni somni pali chonu khan CS conference room chief secretary Dr. Renu Sharma Hovin coordination meeting nei a cyclone rimal wanga chia group na thlen na munte ron endika Mizoram ron tlo tor central team te lo don sandan toran rel Dr. Renu Sharma chuan concern department ho tu zongjong te chu central team in Mizoram chunga chiat na thlengte ana sadan le poya khoi dan te chiang taka an mule an chia the nan loin puwa cha thathle ngai thotar langa central team Ministry of Agriculture Finance Jal Sakti Road Transportation and Highways and Rural Development atanga high level official local te chu MHA joint secretary in aron kai shwai don ani central team juni somni pani kyanan lo thleng dona ni thume moni level chung chu site inspection ten nei ba ka Mizoram Sarkar ayo official puimo tenen aning kom don ani chin shat lavin Anveng kli rol kum som paruk mi chin shat lova mek nga event pui turin eden thar branch wai me aizol chuan ngen na an siam larin sangi kum som paruk eden thar ni som pathum tharuk kum sang ni somni pali ni ngani tlaidar li le achan ve vela anina tanga chuak chu tun thlengin aum na chin shat ala ni lova a chhuala hian ke kortlon dum le jacket lukhum nei awar lukhum chung trial a ha chuaka chapal dum tle abun bokani eden thar branch wai me shwai tu te ne na tanga zalen thodon danin larin sangi hi nimini sompakwa tharukum sangni somni pali ni laini ya khan an branch wai me committee member le section shwai tu chinin an zonga ama hi lo muemo aum na chin sha chuan anwai ming tarlana hian shatir turin an ngen ngal bok ani shatir na turte Anthony la shat puya president 8974334776 Zodin Sanga Secretary 9862023577 Atei Shatir Turin an ngen ani Central Waimerwa manein mibo zongdon Juni som paruk pathian ni tanga chin shat lawa omzong turin Central Waime in Rwa manna asiam Lalhmuchhuaka kumsom li panga Republic Veng thangchu ni som paruk tharuk kumsang ni somni pali pathian ni jingdar nga vela anina tanga chuak chu tun thlengin omna chin shat ala ni lawa khotlangin an zon nuwa muala ni lo wangin Central Waime chuan tlom ngai zong turin heng branch Waime te hiangen zon hun ni somni tharuk kumsang ni somni pali ni ngani vo in nga khom na munatan chomadar soma chaltlang maumwal power substation a thlenkim ni se natlang torte chu Republic Veng Upper Republic Salem Veng ITI mual pui College Veng phunchong lungver sairang din thar sairang si muile rang wa mual te anni pulal Muchhuaka hi chhuala hian t-shirt chin le ki korbul half pen dum ha in sleeper abuna bag chiala akbok Putinan khothangram te North Korea an shek na ado dal don Russia President Vladimir Putin so ni cham turin North Korea azina toleni kha North Korea hi thlengin ni laini tlailama Vietnam apan le Putin hian North Korea hi kumsom ni pali nuwa atlole voi khatna ni Russia President hian toleni khan pongyang thlengin thuthar thedar tutinen aning koma heta hian khothangram ten Russia le North Korea laka shekna chi sangsangan siam chu andole don ti asoya Putin hian cham chungin North Korea ne na anin leichina ta na poimo sangsangte Kim Jong Un nen an soidun dona thodun nang hetle zwalan nei the ngei be sei ani Putin hian North Korea nen khothangram te ti boilo turin sumdon ton na le security system ne adu te lo soi to a Ukraine na anin do na po North Korea chuan athlo wangin lom thoshil bok
President hi Russia Defense Minister Andriy Belosov, Foreign Minister Sergei Lavrov le Deputy Prime Minister Alexander Novak te chuan an toyomani. North Korea hautupa Kim Jong-un a chuan September kumsang ni somni pathum khan Russia alo tlo to boka rampati te inkar po hi atha chhole ni US State Department thupuang tu Matthew Miller chuan North Korea chu Russia ral thuam pe china puin ballistic missile tam takle amu sing khat sang khat chuang Ukraine in dona man turin North Korea chuan a pe ni ati US chuan Putin a chu koto pa atang to nian hria thu soin in dona man toral thuam dapin Iran le North Korea lam a hoi to ni ati bok Manipur Amit Shah hovin boina chungchang soi Union Home Minister Amit Shah hovin thotani khan Manipur boina chungchang soi ho ni a he meeting hi North Block Ministry of Home Affairs Office New Delhi a nei ni in sarkar lai puya mi puimo tak tak te an telani Amit Shah chuan Union Home Ministry in Kokile meite in hamchu in biak na ani puidon ti soin chile ching kara boina thlengme ka re theinan sarkar lai pui chuan malak tran atumani in biak na manghian Kokile meite in kara khichat omchu ti ziman tumba ka remna le muana Manipurin anei let le the abei seiti Amit Shah chuan a soi meeting a hian Manipur ven himna lam din mun soi ho ani boka Home Minister chuan state chunga dan le thupe ken ko nan le boruak ral muang om theinan Central Force an oma poimo tho soya Amit Shah chuan Central Force te chu omjinei taka man an ngai thole apoimo laya da an ngai ni ti in mamodana zirin sipai tirlo bel ani don ti asoi bok Amit Shah chuan thonei tu te chu boina chok chuak zonga khosa thin dim lo turina cha a sarkar lai pui chuan Manipur chunga remna om theinan ma an laring ani ati Manipur boina hian zia omlam alapan lei theilawa Tonaya Jiribam district a boina chwale wangin Assam lama ral tlan tam tak anom bel le toni Kuki zole meite inkara boina chwak hi kum khataral no poin zia omlam alapan theilawa ni kum me ni thuma tanga chiarin boina wanghian mi zanhi somni panga velin nun na chan to in mi singa chuangin anin le lawan chwa san to bok Meghalaya Zirlai Polin Tribal Nilo Reservation Pek Andolo Henuat Rep Integrated Territorial Organization HITO Student Wing Chuan Meghalaya Chunga Tribal Nilo Ram Leilung Fa Anga in Chalten Zirna Inle Nalaka Reservation Pek Ve An Phuti An Soi Chu Thil Om Lo Takani Anti HITO Student Wing Chuan Heng Tribal Nilo Ti Hi Chuan Anon chor chhuana state ta reservation chu dil ve mai se ti in state sarkar chu tribal ni lote du dan ngai poimo saklo tura an du thon soibok Meghalaya ram chunga hetiang phu theina dan hi an nei lo ti an tar langa tribal ni lo tengen na ti hlotlina ni chuan state chunga boina chwa pha hlom ni in an soye Zirlai Pol hian state chunga ILP manve an du chan pakhat po tribal nilo an tamwanga ni ti an soya Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1971 dan noya chuan tribal nilo te tan Meghalaya chunga ram anei theilo ti atar langani HITO Zirlai Pol chuan Meghalaya state a langkai tura an nor lai po in tribal nilo te chuan than tho velo ti in tundin muna state in ham thatna pek the an du veles hi chu thil omang lo takani anti Meghalaya Job Reservation Policy hi ennon ani dona tun thlatir lam khan state sarkar chuan hemi pol hian expert committee andina Meghalaya chunga nam sang sang tana reservation da dan ennon ani tur hian soi a hlo hlea reservation la nei vengai lo tribal ni lo state chunga in beng belte point anma ni pola reservation nei ve hi andu ti expert committee hena hian an lo thlen to ani Arunachal Independent MLA Pathumin BJP sarkar an thlop Arunachal Pradesh sarkar na siam to Bharatiya Janata Party BJP so independent Atlantlin member of Legislative Assembly Pathum chuan an thlop ti an puang independent MLA Pathum Laisam Simai Yanglam Sawin le Tenzin Nimagolo te chuan Arunachal Chief Minister Pema Khandu hena an thlop tur thu hi ziakin an thlenti BJP chuan an tarlang Chief Minister Khandu chuan independent MLA Pathum te hena BJP sarkar an thlop wangin lom thoshila state mason na andu zia tilang to pakhatani ti in Arunachal mason zel nanan thokhodon ti asoye Arunachal a hian BJP chuan assembly seat seat somruk atangin seat somli paruk anla a Notice Democratic Alliance Neda te an tho pui National People's Party NPP chuan seat nga la in Nationalist Congress Party Ajit Pawar NCP AP chuan seat Pathum an la ve boka hengani wang hian independent MLA thop na tel lo puin sarkar na an siam thei tho thawani
Sikkim khwalzin tang te chan chua na thok mek Sikkim marlama khwalzin tang khang mek te chan chua na chu thotan ni tangkhan tran ania Sikkim a hian ro surna sa wangin hun tam taka leimin omin kalkong poimo tak tak apinga Sikkim Tourism Minister Sering Thendu Butia chuan khwalzin sang khazaria chuang North Sikkim lama antang khang mek ni ina soi Border Road Organization BRO chuan district thinai tu tele National Disaster Response Force NDRF puinain abits masaberatan khwalzin somnga an chanchuaka mangan kholam an panpuya North Sikkim a hian dizongo chungthang le lachung munte chu testa luilianin akalpo na le bridge alak wangin kalpo thean nilawa thunei to te chuan khwalzin tang te hi thlo theina manga thiar chwa tumma se khom dani na zir lo wangin man thei ani ri lo ma se minister chuan khwa thatvele man thei turin Bogdogra airport a IAF helicopter te hi anom toni ati khwalzin tang te chan chwa na hi nimin lama po khan tho chunzom le ania minister Butia chuan chan chwa na hi ata tola tho turani ti soin dam lo no pangle tar chak lo te chu thiar chwa ma saka an nei don ti asoya Mangan District Commissioner Him Kumar Chetri chuan North Sikkim lama hotel nei tu te chu khwalzin tang te chwa luitir lo turin acha to ti soin khwalzin ten mamo antlak sam lo nan ma an la ring te asoi bok NATO chief in China in shemna tok se ti NATO chief chuan Ukraine in dona a Russia thlo wangin China chuan shemna twar turani ti ina soi Jens Stoltenberg chuan Beijing chuan Russia in dona thlop tho chung si in chuti rualin European ramte nena in leichina kalpui tho si in chetalani ina soibok hetiang reng hiana kal theilo ti in Stoltenberg chuan Washingtona atlona asoyani kartop lam khan Switzerland peace summit neina khovel ram sang sang ayo te chuan Kyiv an thlop thuan soya mase Russia chuan summit chu hun khoral na mai tia soin Ukraine thlomani chawin inrem na lam hoya in biak na an kalpui chau dona ti ani China in Russia athlop tla chungchanga NATO member tin malak na nei donem tia zo na chu Stoltenberg chuan shek po an mai thea soiho na kan nei me kani ati China chuan Russia na satakina puitia soin technology poimo tak microelectronics te Russia missiles weapons Ukraine lama amante asyam theina tura pe ni ti ina soya China hiana che dana thlak lawani chuan enghunai mu chuan economic lama shek na kan kalpui me yang ti in Stoltenberg chuan a soibok Beijing chu Russia a shek wangin shek na tlema zong tok to sani in thakal ta khani west chuan China le Hong Konga in bun farm somni vel chu a shek to ni China thung chuan Moscow ne na anin sumdon ton na chu chan thungin ral thuam lo oma pelo atia dual use items te chau chu po dan le regulation mil thapa in sumdon ton na ni ti ina soive thung Russia chu world stage a kumsang ni somni pania Ukraine run nuwa na sataka thlau thlakina omto a Putin na thung chuan khothlang ramte balance of power chu ain thlak danglam tia soin anril rumil puitenen an thokho zel donani ati thung Russia hian authoritarian leader te atho pui zui ta zelani tia soin Stoltenberg chuan Iran Beijing le North Korea te alam chuak bok Stoltenberg chuan North Korea chuan Russia nena artillery cell apek thu soin Russia chuan North Korea missile nuclear program atan advanced technology apeve thunga ti bok Russia in Ukraine be mek na North Korea chuan Russia tranpuinity in Stoltenberg chuan asoi Stoltenberg chuan NATO chuan nuclear warheads te Russia le China in luling zela tamzo kan da bil mai theini atibok Stoltenberg thu soi chu Kremlin tu puang tu Dmitry Peskov chuan boruak ti so sang zwal tu ti in a soisel thunga mase Stoltenberg chuan NATO chu nuclear alliance ania NATO member pakhatin be to kani point NATO ram tin ten an chanang atiboka NATO thiltum chu indoni lo indona om thei ven zo kani ti in a soi Assam police in anlakte lachuak Nisom pasari tharuk kumsang ni somni pali thotania katli chera haila kandi districta bong pumpuila akal kolasip mi pathumle khonpui mi pani te chu Nisom paria tharuk kumsang ni somni pali tholeni khan katli chera police station atangin rwai chua anni Assam police in anlak mi panga ti rwai chuak tur hian tholeni khan college wing VC vice president Andrew V Elawale treasurer H Lalompuya baka Bairabi joint YMA president CJ Lian Chungnungale finance secretary Lalhim Umate Kalin
thole ni tlai vek khan tluang takin an chen na in thlen pui an ni heng mi ti chu an ni theina tan hian assembly deputy speaker lalfam kimabaka kolasip sp sub headquarters waime shwai tu te bairabi police tele joint vc te baka joint yma te an tangkai hle ni mi panga te hi bong pum pui la turin an kala tibuai tu anom wangin Assam police te chuan an mana an sahim na tur an ngai to sak ani CNA le Chin Brotherhood te inkap rematlom te Chin State matupi khwa SSC sipai kem beito Chin Brotherhood Alliance te chu Chin National Army le athurwal pui te chuan an kap ni in Chin Brotherhood te chuan juni som pariat khan thu chu asiamin antar lang ani juni som pariat jing darnga le achanwe khan CNA le athurwal pui te hian Chin Brotherhood te chu drone le 40mm 60mm launcher mangin an be thuta Chin Brotherhood sipai panen nunna chanin liam po thanem fe anomani he thu bua sai lai thlengyan CNA le Chin Brotherhood Alliance te hi an lein kapringa Chin Brotherhood 10 an soidanin juni som pasari thotan ni tlai khan CNA pakhat chu SSC sipai battalion 140 kem lampanin motor aron khala chu Chin Brotherhood te hian lomanin thu zofia ni nuwa an chhualia he thilwang hian CNA le athurwal pui te hian anon beile tamai ati thei ome tuna hian SSC sipai le CNA te hian Chin Brotherhood te hi an beiron ni taberin alangta ni Chinlen Council te point juni somparia thole ni ve khan thu chu an siama Chinlen Council sipai CNA le athurwal puite operation be na tora Chin Brotherhood Alliance te hian an kong an dalwangin hein ka na hi athengta anti ve bokani Chin Brotherhood Alliance te chuan Chin State chunga hian SSC sipai bagral thuam keng revolutionary te reng tu po kan ti buai ve ngai lowa anram china po kan lut ve ngai lo an ti ani hetianga kan Unau ten engma chan mumal omlawa min kap tamai hi kan dem tak zeta kan do zel don ani an ti bok lunglei si thu soin barakhai Mizoram Pig Farmers Association MIPFA chuan thu chu asiamin lunglei si ramdin lianin ni som pasari tharukum sang ni somni pali thotan nia lunglei expo bua sai ahonna a frozen voksa fakmoin to naya frozen voksa le khapna te chu atun lai to lovin thlar karil ro ni tia soithu chanchin thar zone JB lama lo langti tar langin minbar khain kanri ro tin hle ni ati MIPFA chuan tundin huna vokpul shi African swine fever hi Mizoram hun sang na satakina leng mek ti tar langin keini vokvul to te point he shi wanghian kan vokvul lai te po thanem tak kan chan le meka hetiang ani wanghian Mizoram Chief Secretary Dr. Renu Sharma State Executive Committee Mizoram State Disaster Management Authority Chairman ni bok chuan mei ni som thum kum sang ni som ni pali khan Disaster Management Act 2006 section number 24 number 1 tlo chanin thule omma zong Mizorama vok asale vok sa tanga siam thileng po ramchung state dangle ram dangre renga tangpo laklu khaptlatani ti inthope kalo chwa to anti Mizoram State Disaster Management Authority Chairman Berin ramdanga tanga vokle voksa tanga thil siam te laklu akhaplaya lunglei sin frozen voksa afak moile vokvul tu ten frozen voksa laklu ando dal meklaya anmalak na angai nep emni ti theitora tong kamanei chu poi anti takje thotar langin MIPFA chuan hemi chungchang hi atol langa min en pui zui to le ma min lak sak turin thonei tu sang jok te an phut MIPFA tarlandanin Mizoram State Disaster Management Authority Chairman in mei ni somthum kum sang ni somni palia Disaster Management Act lo chana vokle asaba ka voksa tanga thil siameng po laklu khapna thopek ati chwalain lunglei si chuan ju ni rokum sang ni somni pathum khan ASF Shrileng mek chungchanga thupek ti chhuakin ASF len launa steta APE DA in apom pui farm tangin voksa tanga siam frozen pork laklu phalani ati thung khati zong khatun chumata na kanon ti chwale theite choni e